ndazi yuko atashubwe n'igiti nzana kugira ngo ndakunezereze, ariko nari nje ngaha kugira ngo ndagusezeranye yuko ngiye gufata ingingo yo kwihorera. Kazima wasigaye rirya hembe, je ndazi ko mu giturage hose aho tuba bari bakwanga cane. ahubwo rero ndakubwiye urabona kandi rero oya reka kubwira ryo ahubwo shiba nagagasha ko oya mitsina cyane nanashije nzobapfa ama rero ntuzobapfa oya kandi wowe turanyereka shari wawe nawe aje ko tuguma tujana uraze rero risha ndakubwira amakuru yantemu cyari cyo ariko nari maze imisi niyumvira mbere kajya gakobwa mane ko kabamoye naho katavuga je nduvuga ngo je twobikunda nako ndaje kumara imisi je atamukunzi sisa ankunda dakesere manje mye muranjanye ikintu kuba numvise wenyine ngo ngo mugire mariage ubwo ko wamo gusa rero je ngira amaki yese wena niwe bari bagira ko bavuga arabibonye sinzi ngira ngo oya man hajya ubuze umuvyeyi hajya utarize kujya kuntu umuvyeyi ugiramwo tiyarucu cyangwa gatusara cyangwa gacuika imeme hajya nabo usanga barabaye ikintu kuba batarize batsinga babonye wagiye bararize barakomeye bararize nyene nda fresh bararize bajya abantu jini bazakarwe sikurundira baba bariko baradukira je gusa uko bizogenda kose je nzomutongoza mama anyihera ibintu akwihera ibintu uraze ibintu by'abakobwa usanga biba reka shawe uzogenda bukebuke ubu muri ramara yiwe no muhera bafise akwihera wowe ushaka wongera oya gusa cyamaruhiro maruhiro je nzomutongoza we rero urubanza uzokora neza fresh je zokuvugira ijambo wowe so uzovuga ijambo wa mutinga nzobapare ugazogenda wankuta udufureshere n'umushatsi wanjye uzuba nawe utuze kuri ndi umeze fresh nagiye kuri saro nyene fresh ari umumanaguru uriya ikintu gikoresha imaze mu minsi kandi nicyo kanakimaniye kandi niko n'ikintu nokuri kuko nza turigira ibintu turi mu bandi ariko twagira ngo ahantu nkatuvuga je nukuri wapi nuko aze nk'abagenzi ndi kunoza barantu aho nci yose barantu kugira ngo nikimeme ngo nikimeme ngo nikimeme ubwa mbere yaravuga none ivyo ni nukuri oya
uraba ubinkure mu basi yemeza kandi ntitudohera kandi ntubyumvamo neza sibyo Vanessa tugende ntuyumvire yuko giye kubwira ndakubwira ikiragi ntuvuge mwisi nanjye simvuge mwisi mugabo mwira tukavuga suko tende kubona bigize suko tende kwa okay ikigira kabiri no kubwira wowe abakobwa ndazi muri abantu ba mbere mworoshye guhera kandi mufise isako bijye nabigize kubona bigize suko tende kwa uri umwana w'umukobwa manze wibuka yuko muhira papa yapfuye bamwe sibyo cyane natiko kigira kabiri naco kubona bigize suko tende kwa yo ndakure ko genda uvuga mwisi ibyo nkura byose ndazi kari ibintu bibi ndazi ko mu mezi abiri cyane natiko nuba narasanze papi yawe kubona bigize mari reke kuncanganya mari ufise ubwenge kurusha ubwenge bigenda bigira kugira ngo ndagukingire nanje nikingire cyane natiko none wamundi ho ivyo naho kubona bigize suko tende kuko kabigiriye nta nyungu nimwe ndabona ukuramo none akamaro ifisemwe n'akahe niko kuma tubiheba basi sawa akamaro ufisemwe n'akahe nikuta kazi cyane natiko icambere rasiyo nje ndakumenya impuzu ni zinda kumenya eske hari umunsi numwe urabona giye kwice kwisuka ngiye kuri kubona bigize suko tende kwa byose nubona ndago kuvuga rero tumanza gutunga cyane natiko bigenda bikora kugira ngo ndabe ko nukugore cyane natiko Vanessa kubona bigize suko tende kwa nimba uzi ko umukunda harureka wambaye impano kandi ico kibazo mbajije no munsi ndagusoneye nkamushikanye ntidusubire kukimbaza urashaka kumvimirwa ngaho ndakubisa no kuri ari nta kamaro yo kugira Mangwa nabeshi ubona muzi yarose 40 kwijana cyane nababeshi yese ngana bumvirije cyane nababeshi narose 98 kwijana Bana Santia nawe wewe warose 60 kwijana niba bisomye ndumva urabesha ahubwo hame ugitsuka ibi nibi none bizi kutavuga we namushika ko mutavuga ako ushatse kuvuga ndagucore uku ndagucore kana gwendemi nayo ziyazi urashonje Just simple.